Pam an terkan, bon, arao ket eus bet ar Blanbrug me mestra e penans e Castel Paul. Hag e Castel Paul a ze e kreiz an Auvergne e o bet lavaret e vefe ad savet Manati Landévennec, le monastère de Landévennec. Piguir ar vener, ne oan ket aze hag ar manar, nous on ket peini, e kreiz an Auvergne, en eus lavaret e Blanbrug Castel Paul, 1900 an terkan, e vefe ad savet penans Manati ar a Landévennec. Hag a ze er gwelioù Blanbrug e Castel Paul, neuze, e oa divarbenn ar zant. Hag a ze, ez eus bet ur prosesioun, gant relegou ar zant, gant, enfin, a pez a jobe deus ar zant, alo da hag an dud a oa deud pe eus raozoun, Naoned, Sant Malo, Dol, Gwened, Sant Brieg, Landreger, Quimper, Lambaoul Plouarzel, alo deus an dud o doa gret 200 kilomet, evit dougen ar statuennoù, evit dougen an delwennoù. A daoude oa bet ur gwell braz evel just e Castel Paul. Hag e landivizio neuze matreze oa ze, ez eus bet e oa ar gwell brasa, piguir a ze oa bet lavaret pe da du da oa edo. Anterkan mil, triugen mil, diez eo gouzout. Neuze a ze oa bet kalz a du da ze. A daoude neuze e ar Blanbrug e la Dilis. E 1906 a an terkan. A bet hag amañ ez eus tud hag o deus justamant sonj eus Blanbrug la Dilis. Hag e Blanbrug la Dilis e oa genstrivadek. An dra zo diez ar ger se kenstrivadek a ze difit konkour. Ar prezegerez l'éloquence. Neuze evit ar meret yaouank hag ar botret yaouank e oa ur concours evit kozeal dirag an dud da ze, éloquence, evit bez a gwez da gozeal dirag an dud, hag e oa prichou. Hag an annik kabon se, a zo an man irio, hag e doa bet ar priskanta evit a ze a ronkourse hag a oa an tem penans sacha an dud, penans, rui ar elfe lavaret, divarbenn peta o poa skrivet annik. Ba ouez eus peul, me meus kemeret me ravlavez a ba oe. Divarbenn, ya, an amzerze, ar vuez, en erlet an ehan evez gwell die, Murmui ez an dud divar ar meaz. Ya. Setu an dra a yoie da explika en tamet. Pera gant dud a se a kuit divar ar meaz, me... Setu me a leno da bot a ze, len a ran an tamet a daoude e roulenin penons o poa savet an dra ze. Neuze an man, murmui ez a an dud kuit divar ar meaz. Perag. Ken vro isker. Lavaret evez a beptu nez eus ket kaier or micher eget ar vicher gouer, a vicher peysan. An draze a glevom dreistol var muzelou an dud. An ane a vez an entra e bet divarbenn an traoù divar ar meaz. Ogen e touez a labourerien douar et levom mui or a glemou. Arret de bez a dal evit chom eb gwelet ez a kuit bemdez muor an dud are yaouan dreistol. Pellor e poa skrivet evit bale gant an amzer e ranker kaout bin viachou.
Mais quand a benvek a labourer, et o an douar. Hag hornbroman, et zeo an douar hag avant deo. Pa vez braz a famil, pa jom un an ergier, a real a ran klask eleral, klask un tiegez loulo, pe mont da vap kaer, pe neuze ran ker kaudie plar yaouan, stad e c'hal an ouz an douar. Kal strau a vez lavaret irio divar ben plaret yaouan ouz an douar. Plaret yaouan divar ar bechou. De din da vez a dimezelet a defelke deo louza o daouarn. O Robert Vardroar chatal hag a labourdouar. Me ni plaret yaouan a vez laket kalz a drau var ar c'houn. Ne de fe esperet maouez ebet, goulendig an ur goaz. Ober ouzped e labourdouar, a c'houez, a lesiv. Ar gegin, an diena, ar riboterez, ar marat. Gouzout ara ne manke daze laboureur goaz, pa vez meret d'ed ober. Hag ouzoude, bet ez eus kalz douaret, hag ar roulendig an ar meret hag ar plara diaouan, an nol labour youse, a trawal ouzpen. Ba, dis donc, oui, oa féministe, hein? A raout an amzer, ya. Hag... Tia deuet an manganet m'interese. Ya, a rui o peus lavare din an dervezal, o poa skrivet un dra bennak, hag ar belek noa tedet an draze. A verkaer. Ja, a balamour a mo lavaret da merc'hed a ranke mondiev da logoaz. Hag bez a merkaer e vehe da tao, ya, ez ma peus lavaret. Hag ouzpen e ve lavaret ar mamou kaer, a zo bet a tao gwal vrudet. Ar mamou kaer a zo bet a tao gwal vrudet. Setu no troufave no a korrijet va som skriva ese. Oh non, raba lavaren dra. Raba lavaren trao gwal mamou kaer. Aia, deuze do poa kebet droit da lavaret trao divar bed a mamou kaer. Non. Setu, non, mado, mat non chret. Hag eo c'hou o poa skrivet tout an draman. Tout a rest, ja. Ba, barek edor, hein, setu, hein. A pez a vevem edoie, ni yo a bambiz o veva e touez an dra, setu skrivanero edo ket diez da hout, hein. Figurama memez o peus lakiet, e pler e ran fe mior a servi cheget var ar miez, kaout en ti, hein, ur plas da walritos d'an ti, a kementra ar elfe e sa da labour o valedre ar gaz, pe an elektricite. Deus ket keise ur plar yaouan da lavaridin, mais en a blij fe var ar miez, nemet e ranket mont d'ar park bamdez. Ogen a labourse a war e bouner e vidoun. A ped, ar elfe lavaret a memestra. Setu. Deuze, rui a oa bet chikouret d'an Lois Fave, deuze? Ja, notre... Edo ket person un belek. Louis Fave, yo a belek elan elis. Hag yo a troed ouz ar brezounek. Hag no a lavaret de mosse en ro e lombode den rodeha. Sa la boulen brut veho elan elis. Me el var roder a mond vid an diskeria e mosse. Me a skrivo der trupe baver. Se pu me va da mo lavaret diene yo vaini, va unan. Setu no lavaret, ja, mado pousken ober. Setu da houde evel just e no roet deha da len pezet o mat, pezet o ket, dia. Me feson e no plijet mem strad da rea yoa o selo da houde pe mo bet a preskenta. A peta o poa bet e giz priz? O en urno eften,
Ah ja. Ja, in Uruguay Brezunek. Ja, setu, ja. Ja, beaze oa brau e kaver justement peta oa diez war ar vicher. Reouen da pense jo ket des evier hag ese dour en ti jo ket, emer a leert ne jo ket. Non, setu mestra e ouiet e heller kaout a pezen jo ket, quoi. Setu. Hag o peus sonj andalez duel la Bladbruk e la dilis neuze. Gwell a Bladbruk, ja. Ja, sur, gwell brau edo bet, Ja, maret tut jo bedier. Hag an dud a fesson, an dud important, jo bet o tribi skol a merhed, jo lein evito. Almendal ni a reioan me jo gavos fin da pense. Ni no laket ar chal, korneten a tout. Mais da oude goulenn e di da servichar pret. C'est un ket tellement tout d'an brahe. Mon da servichar pret ne heud an dud an gran jo a dud. A da oude evit goude mern jo a dansour troal dare. Et tu rankem laket en dro dare ar c'hwef hag ar chal. Setu. A c'hwef e drôle en tamm median da vez. Ja, mais de ze trugarez a nit, kaze? De ze